galis rawa kelampah hidah desa mangkin cari tayang titian angan ide batari siu sampun ide raup ring jagat sekalen mari laris tedun kida batara siwa iri kering tengah alas sesane wayang raris ida nyuati rupa sampun ide wenten iri kering tengah alasi mopi kayunan ide betara siwa jaga makentos rupung nyuati dadi rare kanan ide batara siwa nemangkin sampun ide makentos rupa menatos rari angon mungguing serana dipalingikan idani sane marupo sampi selem taler kasupan antuk idengan lambua kerasna riantuk mekadi lemusane selempunike wantak wit pelingihan ide batara siwa kawastu Allah warna putih raris kasupat antuk ide batara siwa menatos sampi putih maliku marupu lo kajab malik batari umang
mangkin mawali atur ngayang titiang inggian kewentenan angan ide Batari umum Wantah kantun kida Batari umum wenten mangulayang irike ring ke kanan taruni Damarani ngaton wantah saking langite kida Batari umo mertiak sayang ngewaspadayang kewentenan alas padone rarit ida Batari turun risampun netrang galang antuk ide Batari umum mertiak sayang buat kewentenan alas padune mopi kayunan kide Batari umum jaga temedun Sabanapa maring lamang lis antuk titiang ngewarniang sane mangkin sampun ide Batari umum tumedun wenten ring tengah alas pukul kali sedawak ide Batari umum temedun iri kering tengah alase atur ningayang titiang indek galah punika wantah dauh kalih pukul 2 rekang tengah alas ramiang wantah kirike kida Batari umum sane mangkin wenten ide ring alas sane madur kamu rarit ida nyusup wan
nide batariumu wenten iri kering tengah alas nemangkin ide nyumusup ring kewentenan alas madu gamu ngale genang lembu putih makesadian pikayunan ide batariumu wantah ide pacang ngererah mekadi di pengangon sampi putih narang itu mador ia diastun kide batari ngerage wenten iri kering tengah alasi nenten jaidomi kayunin ngidung wantah alas punika alas tengah daga kelaba masih di kalaning kide wenten iri kering tengah alase mekadi pumargin idani ia diastun ke ngeliwat tukat jurang jeg elah antuk ide ngelampahin kaca pedawa pukul 3 gelis kaceritaya inek kewentenan galah ini mungkin sampun galah 3 jam telung batari kanciat rare sakit iri ke ide batariumu nyunukan wenten ipungangon sampinya katian pisan kayon ido di kalaning ide batariumu sampun ide nyunukan ipungangon sampi jek manu bagil ledang pekayunan ide nemu anak nganggon sampi ari antuk iri ke
ide ring tengah alas sesane wayah ide sampun nyunukan ibu ngangon sampinya bahkan sampian nyane kehawanan manu bagio pisan ke pekayunan ide petari Ariantuk ide sampun nyunukan sampi malih ke sampi punika sampun marupa putih raris ida nyawis matur uli kida betari umune mangkin ngeraris ngawentanan pitaken adu tanya ring sang pengangon sapi jera lana nawak bisa singgih pidaking mapidawak nawagang pisah iki tiang ring jero sang merangkul pengangon sampi kepien singgih tiang nyala matur tanya sake wonten kaping ajeng ampurayang pisah dewe titiange purun nyanek Ariantuk wenten sane jage tak kenang titiang ring jero lanang jaro lanang uli sane takenang titiang kesane mangkin ring jero lanang sake mawon ampurayang pisan yen nenten manut wet jerone saking dijengke jero lanang dadi tanpa ganti dina kalaning titiang kenyunuk kang jerone wenten iri-kiring tengah alase semalih ke jerone tanpa kanthi merasa mekesiap gimana titiange jero lanang ada maring tengah kian alam
titiang kacunuk ring jero lanang wenten ing tengah alas wayah ngangon sambiya putih semalik sedang becik pisan kemana titiange kacunuk ring jero lanang ariantuk jero lanang sane ngangon sampi malih marupa putih kiado jero tanyan titiang wantah puput sekadia sapunike jero lanang titiang ado tanyo mapitake ring jero nya Prade pele titiang nunas pangampura sake maona sapuniki ki jero lanang pet prade pitaken titiange nenten mengahring pikayunan jero ni titiang nunas geng reno pangampura lagat ngucap Maru asapunike ide betarium memate taken ado tanya ring ipengangon sampai katual ke makin antuk ipengangon sampai ingin jarang anak istri titiang yukti jero sang maragu istri cunukang titiang jero lirik kiring tengah awase yen sekadya sapunike kipetaken jero ni ring dewek titiange baca sakian desa yening wit titiangi ketakenan antuk jero istri inggih titiang nenten jewenten tios titiang mawiwit saking jagat tanpa tuletuh jero istri kadi sampean titiang semalih kepuniki
niki wenten mekadi sampin ditiangi jero istri titiang pedas iku serana tiang hidup yening prade jero istri melan mangnuning ring kawentenan sampin di tiang puniki niki wantah make seranan di tiang yang maurip iri kiring jagat sekale Ian bina kadi titiang nanging yan inar gamayang utawi umpameyang titiang puniki init sampin titiangi Satesat jiwa titiang mahuri winaluya pinakurep titiang iri kiring jagat sekale asa punika ke jero istri pinit kewentenan sampin titiang cuadat subah ujang titiang jero istri cundo kiri-kiring tengah alase kadi mangkin wantah asa punika sampun atur uning ayang titiang kali kadi jero istri make yukting sake maon sane mangkin ampurayang titiang dados matulak titiang mapitaken adetanya ring jero istri saking napi ki jerone uli adija wetne sane sesedang titiang ki mangkin titiang metaken ring jero istri wet jero ni uli dija ke jero istri dadi purun andiriang merasa taneruh ke dewek titiange kadi mangkin ring jero istri ariantuk jerone ngerake wenten julukang titiang riki ring tengah alas mawak wadon adem maring alas gunung
Wantah ke jerone meraku istri jak wenten rikiring tengah alas wayah kiri kiring alas gunung. Yuk di jero pacang kijang yang gumanti ledang ke jero istri ring padewe kang ditiang ini mangkin men jaga lungo kijel ke jero istri Betari oma sejadeg asa punika ipengangon lembu mapitaken kecawes antuk ide padari umum. Tinggi semeton, beropang banget. Rime, malih jebos malih kelanturan. Dan terus kemanten selanturnya nih, menam jantan malih jebos bungkuran pastike. Di tiang jagi pos malih ring channel di tiang. Matur. Jadi besok. Malih.